BJP Ratcharya Song Tumpen vote kere kamai ke patupon. Jongthung hawar bajong biarong inut arta ki jum hega nim sopia phan pang thek thek thia munit aphranar muddet. No road, no vote, no job, no vote, no development, no vote. Puat happy and ponsi mijung la pen langkai jan yudatum poster ke pabon pon. Den narong ahi thielong Congress asai hem kangpu. Koilamati mini stadium along Dr. Numal Mumin aphan vote kerek amaya long Dr. Himanta Biswa Sarma helicopter pen ang kisun. Kili kapor nang tibok bo maporahod raikom sai khiatum keton kelang ke pangcheng. Lang lokso hawararlo middle lang lokso patchok lamalong Congress party atum MLA election along mithang party ka chipahay pon japhan vote ka chohangamai ke padupon. Risak hidi patchok lamalong Bokazan Youth Forum atumpen mai kangni. Khat-khati ka patchok lamalong rotoning tiaphan vote ke hangamai ke padupon. Kardom pini prime time than bang pini limalin timung pi non arjuik tha bertang ton pen. Nipaing ko retrogar nila khakre troxy Bokazan LSC angkang Borjan constituency khat-khati hawar NH39 na towaradung khat-khati patchok lam dongkam club open stage along Block Mandal Congress atumpen patir piponsi patumi tour program of 3 prominent Congress alliance leaders asai peman pon. Bangso Amayalong Manpeng Alhisar Poatum Kachitong Dun Hagrama Muhileri President BPF Brodyut Bordoloy MP Lok Sabha Apurva Bhattacharya GS FEPCC Rotoning TMLA Bokazan LSC Congress Candidate Lapen Penangan Manpeng Alisia Tumpen Tami Chitong Dun Bokazan ST LSC Borjan Constituency along Congress Asong Pen Kachitoy Dun Rotoning T Bokazan ST LSC MLA Candidate Aphan Vote Kerek Piason Paman Ponsi Alhisar po Hagrama Muhileria Hinpen ng Thegejay Pon. Dr. Numal Mumin laki lokela munit kali lapen Karbianglong apana sapta kamatha ponawe. Karbianglong aparman hempre ke hangdunji kalisi kapre asay lang nusi klempon bom. Pusi patumi Congress vote kerek amayalong lam Thegejay Pon. Lan parta kali KACC Juliram Ronghanga Hinpen Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kuti atangka kili kaphan pidunang lupu hehui tame lam Thegejay Pon lahaya tangka Karbianglong aching chura sai development asai hehui kam klempon iasonte Karbianglong asab bak aching churang thek do ponja podlo pual hisar po Hagrama Muhileri maipu BPF Hinpen lam Thegejay tekang Borpothar Benjot News Singh B 365 News India Karbi হিসাবে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি জাতীয় কিছু আছে বা সমস্যা আছে এইটো হ'ল কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলটো অটোনমাস ষ্টেট বনোৱা হয় না নহয় আপুনিতো কাৰ্বি মানুহ জানে হয় না মই কোৱাটো হয় না নহয় অটোনমাস ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰিছে না নাই কাৰ্বি সকলে ডিমাণ্ড কৰিছেতো না এইটো লাগে না নালাগে তো লাগে যদি হয় তেতিয়া অলপ বেছি হাল্লা কৰিব লাগিব লাগে তো না এইটো অটোনমাস ষ্টেট হলেতো খুব ভাল ষ্টেট উইদিন ষ্টেট এইটো আমি মহাজন হিচাপে আপোনালোকক আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ কাৰ্বিসকলৰ যিটো অটোনমাস ষ্টেট ডিমাণ্ড লাগিবতো না পালে বিৰাট ভাল সেইটো চবেই বিচাৰে কাৰ্বি জাতি হিচাপে বা ইয়াত যিখিনি বড়োসকলেও বিচাৰে ছাপোৰ্ট কৰিছে বঙালীসকলেও ছাপোৰ্ট কৰিছে বা আমাৰ মেচ কছাৰীসকলেও ছাপোৰ্ট কৰিছে সব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এইটোৰ কাৰণত বহুত দিন পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে মই জানো আৰু গোৰ্খাসকলেও আছে আৰু গোৰ্খাসকলৰ কাৰণেতো আমি
গোটেই অসমত গোৰ্খা অটোনমাস কাউন্সিল বনাই দিয়াৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ গোটেই অসমত আৰু আমাৰ ইস্যু আছে বেলেগ বেলেগ জাতিৰ বেলেগ বেলেগ ইস্যু কাৰ্বিসকলৰ বেলেগ বা আমাৰ গোৰ্খাসকলৰ বেলেগ তো এইবিলাক যিবিলাক জাতীয় ইস্যু আমি মহাজোঁট হিচাপে আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰি যাম আমি মহাজোঁট হিচাপে 5টা গেৰেণ্টি দিছে সেইটোতো আপোনালোকে জানে যে ঘৰত থকা মহিলাসকল যিসকলে ছাৰ্ভিচ নকৰে এই সকলক মাহত 2000 দিবলৈ কৈ আছে এইটো ল'ব না নল'ব ল'ব না কোনোবা কোনোবা নল'ব নাকি ল'ব হা ল'ব ওটা আপনি ল'ব ছাৰ্ভিচ কৰে আপনি ছাৰ্ভিচ নকৰা মানুহসকলক দিয়া হ'ব এইটো খুব ভাল 2000 টকা যিসকলে এই থুলিৰাম এই পদমফুলত যাব সিহঁতক আমি কিন্তু দি দিব পদমফুল আপোনালোকৰ এমএলএটো কি নাম নোমল মমিন কোন জাগাৰ হয় হা এইটোতো বখাজনৰ মানুহ নহয় না হয় নহয় না চালানি মাছ তো এইবিলাক মানুহ আমি কেনেকৈ জিকাই দিম হা নোমল মমিন এইটো আমাৰ বখাজান এই অঞ্চলৰ মানুহেই নহয় তো এই বখাজানৰ গাঁৱে ভূঞে কি সমস্যা আছে নাই এই নোমল মমিনে একো নাজানে জানে আমাৰ লোকেল এই যে অৰ্থনীতি নোমল মমিনটো বাহিৰৰ মানুহ কি জানিব একো কৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই আমাৰ এইবাৰ অৰ্থনীতি ডাঙৰীয়াই এই বখাজান অঞ্চলৰে মানুহ চিলনী জাল হওক পাব মুঠতে এই অঞ্চলৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক সমস্যা আছে অৰ্থনীতি ডাঙৰীয়াই জানিব খুব ভালকৈ জানে আৰু সেই কাম কৰিব চৰকাৰ আমাৰে হ'ব ভুল নকৰিব Nipaingko ra trogar ni den na rong hithialong Congress asai hem Sonjip Teron nari dengpen ing pupon labang so amai arni kang sampor phai hini apor pen pangcheng pon labang so amai along aluhiaman pen kachetong dun lakhakre ner ke power ke hat pen kachetoi dun Sonjip Teron lapen abari mi em asuk Teron seta me chetong dun si maya long RDP dun lapen bang pharup pho muluk chetong dun lapen thu BJP along kachipa ok dun atumta Congress along chipa ok dun rinti Karbi Anglong ke long tiadim ta Congress se hayat popota pherangkya phantan pachini pon lapen arunodoi seta me BJP atum ke arunodoi atangka ke suri ke thom PG pusika chechak bonta Congress sarkar nang ke lelote arunodoi atangka suri troxy atangka seta me bengalong thapon ji puta thanpon Uthunga ji pen anan be 365 News India Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo Koilamati mini stadium along Longthom MSC constituency Chingrung Petpen Dr. Numal Mumin aphan vote kerek piamai ke padupon MLA kilik nang kilipo dogdog ahot asamang kang pita political party asong do anta do desang sisi vote kerek amaya along pitupon bomlo nason thak thaksi patumi jokta BJP party pen Bokajan LAC aphan ke parjab dun Dr. Numal Mumin aphan vote kerek piamai pitupon Labang so amaya long aluhisar po man pen Dr. Himanta Biswa Sarma nang chitong dun aluhiaman pen MP Huran Singh Be CM Tuliram Ronghang EM Jagat Singh Engti MSC Pavitro Rongpi MSC Mukut Mahanta MSC Richard Tokbiatum chitong dun Patumi amaya long Dr. Numal Mumin kaning jepon ke jong se MLA kilik haidet lupulo tangte Bokajan LAC angkang pian so se kapaching thurjia saya muklem ponpo Lapen pherangke atum kar jupon Article 244A ke kichitang matia aleka ve agenda po lama phuthak alang lipen kache thak dun ke jongse Article 244A ke that case pu nili jongsi ningje vek polo tangte che resign thotji pusi alang lipen ningje lapen anparta aluhi sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje pontuke jongse MLA kilik haidet polote Karbi Anglong along University lapen airport pipon po pusi chechak tekang
lapen an parta kaduka ve rat setami BJP kili kaphan vote pipen pahai vek nangpo athe Congress atum ke kinang ne atangka bana sonlo lasi Congress aphan ke vote pitalia velu pasi alang ni pen jipon thu patumi amaya long Congress ASDC lepen kaprega sompen bang phokep so se BJP along jingbedun Nilipen Musasteron 365 News India Apen wajak palsa pen tham lo nililam segan lo memorandum da pilo पूरे आदमी tham lo prime minister fan Narendra Modi fan bitai lo lapen ke Amit Shah fan ke bitai free lo apen public along da nili alang fan party lo je seba ke kari hot commission stimule hot isia ban ke the unity peace and development rally lo ka wajak palsa lapen ke Listen to the people of Karbi among them. No, sir. We got from some reliable sources. All the political parties are talking. Yeah. But show me the evidence. no, we are Show me the evidence. No, we just Don't ask that question like that. no, sir. No, we just heard. We just heard. No, we just heard. I have We never just heard said. from some reliable sources. I have never said. No, Show me the yeah, evidence. yeah. The political parties are saying There that. is no evidence. It is only political No, issue. sir. We will show the evidence. Opposition playing a politics. Yeah. And you are also. No, we just want to I clarify have for never said. the. No, sir. I have never said. If so, then you just. Look, I will resign from my post. Okay, sir. Okay, sir. The people of the Karbi among want to know, so that's why I am just asking, sir. No, that is a political issue. Yeah. But But you people are accepted because of that. yeah. I have never said there is no evidence against me. Okay. But it is a political issue. Okay, sir. Those who are making political issue, Okay. they are the enemy of Karbi. Okay, yeah. I love Karbi. Okay, sir. Thank you. My uncle created Karbi. আরে ভাই নিজে নিজৰ কথা কৈ থাকে নেকি এইটোতো এনেকুৱা লাগে যে ইমান নিজে নিজৰ কথা কয় পাগলা হৈ গ'ল নেকি Sir, if BJP come to power, then will your government going to implement Article 244 for Karbi Anglong and Dima Sao? already we are in discussion with our Okay. ceasefire people Yes, sir. and those who has laid down arms already one round of discussion has been conducted with Union Home Minister Okay, sir. and we hope to conclude an agreement after this election. Okay, sir. But all these issues are under discussion. Under discussion. Under Yes. discussion. Yeah, your government will going to implement. I will say that all these issues are on the table. Okay, sir. You know who am I? Yes, sir. I know. Do you know what background is my background? You are from here I am the family member of Yeah. the person who created Karbi Anglong. Okay, sir. Yeah. Samsung Sinilti, Okay. mother Yeah. and my grandmother, their sister. Karbi Anglong is district council is created by 50% Garo blood. Samsung Sinilti's mother was Garo Momin and my grandmother was Momin. My relative created district council. I have so much of love for Karbi Anglong. Can you imagine that I can think something bad against Karbi Anglong? This is a political issue. Okay. And Karbi Anglong cannot progress with this type of thinking. Okay. We have to change our mentality. Yeah. It is not like that. I am an MLA Yeah. from Bukajat. Karbi people have voted me. Yeah. And I am working for them. Yeah. You come with me. Borpung and Terapung. Okay, sir. You just no Karbi MLA went there. Yeah. I am the first MLA to go there in Karbi area. At that time, that area, I got only 0 vote. I did not get 12 single vote. I gave 1500 electricity connection out there. I am giving school building out there. I am giving sub-center out there. We have Borpung and Terapung, purely 100% Karbi area. And we are trying to construct the road also. How can you say that those things? It is totally vindictive attitude of opposition. They don't have issues because I have worked for the last 5 years in Karbi Anglong. Earlier, there was a blame for the MLA that MLA doesn't have power, MLA doesn't have money, MLA cannot work. Only 1 crore per year. That is enough, nothing else. But this time, I worked hard. I bought so much of money. I bought government bonds. When I gave it to the debtor. I got 1 science college. Where I gave to the civilian. I got 4 dental school. Where I gave 1 I gave Lilip, 1 I gave Dwargori, 1 I gave Bozan, 1 I gave in Alipujan. 4 Karbi areas.
I have so much of love, affection, because I born and brought up here, because I have eaten whatever is produced in the land of Karbi Anglong. So how can people say like that? But you people also don't think like that, because I am working for last 5 years. Whatever I am working, just go through it. Then you will understand. I fought in the assembly for Karbi Anglong, for those people, martyrs people in Karbi Anglong in statehood movement. They died, and I spoke for them to give compensation to those people, martyrs. Then they got 5 lakhs per family. So then I spoke in the assembly that rest of the Assam, Gaonpura is getting 9,000 per month, but in Karbi Anglong, Gaonpura is getting only 700. Am I not working for Karbi Anglong? Don't I love Karbi Anglong? What kind of question comes in? Because of the election, the opposition cannot fight on the basis of development. Now issue should be what? I have constructed 100-bedded hospital. Then they should come up that they will make 200-bedded hospital. I have made college. They should come up with the idea that they will construct university. And that is not there. What nonsense they are doing? I am doing good work because they are afraid. If I work like that, after 5 years, nobody will compare with me, and I will win every election uncontested. Because I work for every people. Karbi people also I work for them. Garo people also I work for them. Naga, Adivasi, Kuki, Assamese, whoever it is, Bengali, then the Gurkha. All people, I have not, there is no discrepancy during my work. Now this is the election. This time they are doing this propaganda. It is a shameful act who are doing. I ask them, if I say that Article 244A is that case, then I will resign from the MLA-ship. That is my challenge to them. Article 244A, that case, if I say it. Understand? Yes, sir. Yes. Article 244A. Yes. Whole sentence should be there. If I said that case, I will resign today. Even BJP expel me, I will resign and I will not contest election. This is my challenge. Nipaing ko rapor ni lakha kripli korkanti constituency arlo middle lang lokso long Congress aya party atum MLA election ang tibok bomajok vote ke hangamay pedupon non malom do desang se vote kerek pon atokano adugjang plung si thekpon long nason thak si Congress sa party atum sita mithanga party hai nang jipu pinang anadim vote ke hang amay pedupon lapen patumya maya long BJP APHLC a party along klembang phubang phiatum Puthodon Kri si aradatum Congress a party along chipa ogdun. Lason si Sonjib Teron candidate lakhakrener ke Bharokhat LC Congress a party pen non ke bang GMLA kilita long kachipati dunjia bang amit hang phan. Kachipa highway G aphan do desang se vote kere kamai dodam. Mai phu har sing kro chiphem phu pon a mai along chetong dun. Alviaman pen Sonjib Teron. Ron Singh Teron DCCI in charge Korkanthi president Potmo Ronghang Samilang so Block Congress President Lapen Ongdum Congress along Man ke doatum chetong dun si Mayar di pidun Maya long Sonjib Teron candidate lakhakrener kep Harokhat LC Congress I party pen karjab dun alang liphan vote pipen kapahay jia phan Ongdum Congress a party phan aning kangsam ning ka chethya bang phubang phia thengnu ningje ponsi puthot Samilang so hithia long Congress a sai hemmate brand sitami Sonjib Teron ari dengpen pu ponthu Samilang Sopen Mijoram Hanse 365 News India Saya party hin penjong se haidet pote lanon Karbi Anglong arada kar article 244A la sopu thak nang lik PC puji Article 244A ke lake ni tum Congress agenda athema lake tum karlitang Indira Gandhi Prime Minister dohutsi Article 244 itu di Constitution na hitang. Pini ditum Congress tum hak check bel situm na Article 244 na hangbom lo. Kebang jel ni tang tum hangbom ji. Athe na tum na chini lo. Last lockdown afran hut Lok Sabha Parliament long masi Kiren Rijiju MP BJP MP masi ninje lo Article 244 ke
that article. Engke lagi scrap that neng. Langsung ni itu Kongres atum oppose lo ni itu convention tadi lo sokita haflong Rajiv Bhavan lo. Langsung convention of pen tadi itu High Command han pacini lo sokita. Langsung hasil itu condemn lo. Step di alam ke. Lasi kebang jiani bang artikel 244 ke first agenda, first manifesto, tak ini itu aim and condition punan itu dopa mereka. Lasi artikel 244 ke itu Congress government ke bang Pakistan itu hangji, central hands dan itu lah pressurized ke mereka in future and claim. Kili ka por nang tibok bo mo por hod raikom sai khia tum ke ton ke lang ke pangcheng. Patumi por phai crazy malompen borbila longpen pangcheng ponsi phuluni langhin dokmoka dentaghat an humridam non kili ka hod rada phan ka siksa ka vipin pen vot ke joklong jia phansi ke lang ke pangcheng pon lapen ke ther ke hap ave pin pen kili ka long vot ki pilong jia phan pusi raikom sai khia tum nang thandun bangso longpli police station atum chelang petsi ke lang chari pon lake harokhat ps dokmoka ps samilang so ps lapen uttar borbil outpost Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India আগন্তুক যিটো বিধান ইলেকশ্যনৰ উপলক্ষে আমাৰ চামেলাংচু এৰিয়াত যাতে ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান কৰিব পাৰে সেই হেতুকে আমাৰ চামেলাংচু এৰিয়াত আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন হিচাপে তথা আমি ৰোড শ্ব' হিচাপে আমি ইয়াত ৰাইজৰ মাজত শান্তি সমিতিৰ বাতাবৰণ বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আজি এই পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ সহযোগ কৰিছে হাওৰাকা থানাৰ অচি তথা চিআই মহোদয় লগতে ডকমকা থানাৰ অচি আৰু উত্তৰ বৰবিল আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু আমাৰ বিভিন্ন পুলিচৰ কনষ্টেবল ইয়াতে আছে তো আমি আশা ৰাখিম আগন্তুক ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাইজে ভোটদান কৰিব পাৰে এইখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত গুহাৰি ভোট কাষ্টিং কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনটো যাতে পিছফুলি হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন কাম আমাৰ ৰোড শ্ব' এইখিনি আমি মানে জনসাধাৰণৰ মাজত বিশ্বাস আনিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ হৈ যায় ইলেকশ্যনটো তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি আমাৰ পুলিচে প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন আছে গতিকে যাতে কোনো ভয় ভাবুকি বা কিবা ভোটাৰক মানে জোৰ জবৰদস্তি হেৰি কৰিব নোৱাৰে ফৰ্চ দিব নোৱাৰে যে তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰস্তুতি আমাৰ চলি আছে আৰু ইলেকশ্যন ডে পৰ্যন্ত এইখিনি চলি থাকিব Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo koilamati risak hidi pachuak lamalong Bokajan Youth Forum thiek pen BYF atum ongdung pen chingrum si arsikjit ardi doklong amai kang nipon patumi anar lotilia por malom pen Bokajan Youth Forum amai phu Barnabas ke ling pen mai chari pon aluhi ke pachini la pen kachingrum nang ko alam the BYF dun mai phu don barte rang hin pen sai pachun pon Labang samaya long kacetong dun BYF Joyson Terang, Elvis Ronghang, Songja Tiso, Sarporom Timung, Hempuing Leng, Risak Hidi Area SDB, Suren Terang, GB Bapuram Tiso, Sing Terang Napen Ongdung, Bang Paroke Thombak Sarpi Sarpu Penchenglok Chetong dun. Labang samaya long BYF Amai Pu Barnabas Kiling Kaningjia Tenke, Nonang Keliji Lakhakre Troxy, Bokajan LC MLA Kilika Hutke, Congress Ipen Kachetoy dun. Candidate Rotoning Tia Phansi, Chilang Pet Pen Vote Pira, Pahay Dun Vek Nang Pupasi, Thanpon. Lapen BGP Aphandening ke Dokde Kali Bonta, Dr. Numal Mumin Kamatha. Kichuklem Mate, Indian Constitution Article 244A ke Chitanglo. Article 2442 Pusi, claim to wrong apot Mumin Aphan Pinremlo. Lapen Non Apong Bokajan LC MLA Kilikahot, Dr. Numal Mumin Aphan, Parem Vek Nang Pu. Alang liki claim ke dam misen puasonte, Thangalam Awe Puta. Lardak pen kacitong orada tumpen cingki cithana mai pedopon Nilipen Mosasteron 365 News India
tu madak kacing room nang kok lo pen kacitong nang kok bang kila pulo ni tum bokajan youth forum ma hin pen ni lu tum pini la bang so mai ladak ke padu ponang kok bang kila lo jenon ke bang ji MLA election la bang ke ni tum bang so putak sini tum sodak kacing mai padu pon sini tum kacing mai pon alam the bang kala pu hello je ke dam tang alang li mol mumin inut MLA alang li joy pen governor phana lo ki pi hala article 244A bang ke alang li bang ke RDP pin pen selang li ki thitang agenda lo polang li kaning J pen alang li bang non RD ki pi bang article 2442 masala dak article 2442 bang alang li hala bang ke ka phire me angang si do kok lo pen hala bang so thak sin ni tum bang ke nono bang ke mojong si la bang so MLA election hot alang li phan pai to dalo potang te mo dak karbe rada tum same kamang hu kamang ram pen ba me thang khai song bo sanu jarwo ini dukok nak lahai thak sini tum bang ta non bang ke awareness system sini tum bang na pilo la sinon ke bang jila election na bang ke ni tum bang ke khai me thang khai phan ka ching hon pen ni tum non ke bang jila bang ke toning ti phan si vote ki people sin ni tum la bang so rong long ni tum bang ke pini bang la bang so mai long ching mai tum lo tang tu nang tu bang so bokajan youth forum po keseng labang so nang tum keseng pon ke labang so MLA election akan chot ma mante labang so election juda nang tum labang so asong mangai pareng ke bokajan youth forum po kala ke sia forum labang si uve kimi tum kaching room adim lapel labang so dim no bang ke ni tum pinangan pre jam song mado masih labang dak lo ke chale song mendang lo pinangan song pinari so jang tum dak kaching room do masih ladak bang ke ni tum bang ke non ke seng pon ke ni tum ke pini pena phan pena election phan chot la pokali ni tum non ke bang jilang tum bokajan along kidu kisung ban sami tum kar kai ke kajap thidi phan sini tum labang so forum mang seng pon la si non MLA election pudet kali ni tum ke bang jilang sami ni tum dak kaching song du nang ni to piglang bokan athe dim no bang ke athe mo ladak bang ke karbi tum phan bang ke pinan kelang rob do no pen pinangan karbi tum bang ladak employment pendang lok ason sakuri kilong di pendang lok development pendang lok ason sol dak ki beng di phan do mol mo min bang masih so pathak di tum bang ke song kon kok Dipurong su pipen ke helo kilometer thongke ban baksi doji Karbi Anglong lopen Hojai district border langkai janalong bonta piniar ni anta haladaga ratma te mijung langkai janara tum thangnat kaching thura be pinlang tower mi pen chenglok medical sub center longli patta network tower lasonsi sonsuria kisung anta komentu ne pen piniar ni anta tapuson chechak bom bang bomlo lasonsi piniar ni anta haladak border punang pangthek pithek theda dajok haladak arada tum non anta manghu prongsi dolang konat ansi aduya hoi binong mapu lasi haladak arada tum ningduk chepaklangsi madu ratcharia song atum setami kilika porahut vot nang rek chot po anghoi ingni det lote ahar chita theklongli lasi nona phong kilik ke madu ratcharia song atum positami haladak arada tumaphan lamchak chipithap chot ke chokchi therklong lamchak mate tokjer pen nang pipe pulote vot ke jok ji aphan chisik se pusi haladak yuda tum pen patumi postar tarpon Bureau Report 365 News India Lakhakre phom hamaya constituency ke parlo jongthung hawar bajong biarong along pang thek thia bangphu inu darta ki jum hekanim sopia phan afranar mudat kedam tang ni phain kora ke thoma jo porphai throksi malom arta ki jum hek anim sopi purnima bepi ajo por hemalong phone network ave pura hempen hong an mate alang tum hema hi di andam pen network ke do along phone ka chingkya hot pang thek thia bangphu afran armut te kang det la anchot kalisi langdong along warkang chorsi afran karmudat abangphu kat phitlu Lasonsi Purnima bepi abang ketheng hot apia po phan chihang kangsi chihum dunsi ajo mat denarong hospital along pon phidlo bonta denarong hospital along ki un e pupen dipuan ke wan bom hot taware beng chilotlo kichilot Purnima bepi apayamen harvitok bepi lapen apomen kangbura be alang ni tumpen apran karmoda abang po phan sodak pen ritar lip nang ji lapen longlok pulote sodak pen ingsai nang ji pusi chuning ripon labang solam kya puthak Parkhwa Police Outpost along si FIR alo pidamlo lapen EM Lunsin Teron lapen Rita Singh hi Deputy Speaker ke Asia Hinpen Tongsekot SP Debojit Deuri aphan FIR alo pajir damlo Uthunga ji penanan be 365 News India Con ấy
ni phain ko ra trogar ni Sirdharampur merok te rona rong BJP aracharya song atum pen vote keregamai kape dupon Lakhakre phom Hamaya constituency arlo Sirdharampur merok te rona rong along BJP aracharya song atum pen vote keregamai pe dupon Lasonsi KAC em lun sing teron nam ke jai te kangke ilitum Lakhakre nerkep LA constituency along non ke wangji ni phai siar ni abangke ilituma vote ador kisu ilitum ka chetoy dun candidate dorsing rong hanga phan vote pidunang lapen pahai dunang lasinili nang lituma long nang chuning risi ke wang lo pusi Sirdharampur merok terona rong ara ta thengnu em lun sing teron chuning ri te kang lasonsi patumi bang somaya long ka chetong dun muhila kong chun bang pi maluti krupi chun bang gupta timung pi lapen BJYM pen kong chun bang Mirlong teron lapen chun bang phangson teron alang ni tumsi vote kerek amaya long RDP dumsi maing samjin pen pachun pon Havar ke pen Ruby Singh Hansi 365 News India Non tarik isi abang keli tum Bidhan Bhava election dopo nasi aparti abang ke dorsing rong hanga ke hailo Lapena dorsing lunghanga ke haya bangke alang li hengke phuluni lapen alang li batahi ni lo Karbiang Long Autonomous Council along sithame alang li MSC non anta MSC bonga lasi alang li than ilitun dak pini kacetong an pen apara sitadang itum ong du mabut ben pidum marjana long jog bunsi alang li fan pahai dun si Assam Sarkar non BJP Sarkar nang hidup po along keceng si alang li assembly hem kanthir along si kami aja pingkui penilitum ke mangbong hem prek alam penceng lok ilitum Hauraghat ele segmen along long thok si IMC do la long thok si IMC habar along ta mesen nakam paklempon nang Kula so ni hepen nom ke bang hitari isi bang ke Pini aberta la puan se kangton iglo arni ke me kardom